U našem kratkom videu koji sledi pogledajte kako sami da zamenite jednoručnu bateriju u kuhinji, odnosno na sudoperi, Tubo 6118C, proizvođač Minoti. Dakle, kako se vrši demontaža, dole imate jednu kapu koja drži slavinu pričušćenu za sudoperu, nju je potrebno odvrnuti i naravno odspojiti sva creva za vodu. Potrebno vam je bukvalno jedan šrafciger, kombinovan ili špic klešta i jedan mali francuski ključ ili set odvijača. U kompletu dobijate telo baterije, dobijate uložak koji je potrebno zašrafiti za gornji deo, odnosno telo baterije, dobijate 2 creva i kapu koja ide odozdole i pričvršćava slavinu za sudoperu. I sad jedan test da vidimo da ovo nigde ne curi, da je postavljeno kako treba. To je to, baterija je postavljena na svoje mesto. Hvala vam na pregledu ovog videa. Ako vam se sviđa, molim vas, postavite like, podelite video i potpišite se na kanal.